Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye karibu kipindi chetu chilikuwa Nyasaye nyangeno khani umwame akasimbo kusangale muyo mera kanyiro mukambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church ano Isero sub county mpaka kwa Vihiga. Karibu mwame akulamire tika nolongwa kushirikiana nawe papa mulira Yesu Kristo shaliyo shinga iwe tawe simba basitende tinyingi tiholungwa timbia bule asubuhi yangeno kubuhira kulabalamu buleti mbaba sityo ndo bunyali kubo bonyene okulinde umwamu kumanyiro line mpange milaishira kulabalamu kamina ngo linende kahoere hore mundu wa Nyasaye ose alolanga na hulira mushitwe shefe cha Western Nyota TV kusaye mwamu mukazi nyangaino irere tikhabire rukosia nomwami khandi akobunai bumwe kukwe bulabwene kulwa iwe Nyasaye okirango busangali bwefwe bube obukamilike. Odio muno mwami urumishire kame manwa bibyo ulakhorera likhwa liryo kachirerero subiri rero bwonia rero mulembe myoyo cy'abantu bo cyali kwali no bulamu ulira Yesu Kristo mwami wefwe amen. Basi mundu wa Nyasaye kwa chakirongola mahuwa kwa shingaluho ero bire mahuwa matinyu mana baada ya ubira mahuwa matinyu kenako kaleho kubanika huumisi yetawe amahuwa kehole hanga mshala manji ubulamu bw'omundu bulinda ebise by'amahuwa kabetanga muno na unarokanya lokuhonya baadaye kana nkaba cyoli mhali ndi kule ebise bya bulano ta bible ibolanga mbu aliyo mundu yesi ousalira aliyo mundu yesi uli obutinyu asaye kubola mbu likholi okuranga eliya shetani enyanga ulekho khola lokho kuli matinyu lokho kuli manyaka no okusaya ye nyanga kulekhe lakini ndakano lihole Nyasaye lihoranga mu Yakobo 5:13 bu aliyo huinywe ousalira aliyo huinywe oumia aliyo huinywe wamahuwa kahaire omundu yo ahoere asaye omundu wa Nyasaye shikenyanga ule point yo kubola mbu akembiranga mukayomba masayo tawe shichira shiumao eshilanyaliha mahono ka Nyasaye ta shiumao shilanyaliha imberi wa Nyasaye ta ne efwe kama abana babana Nyasaye ahuwese injira ya kureranga msaada ya kunyoranga mo obukonyi bubwe Daudi abola bundu mudala chingula Timoni tyanje obukonyi bwanje bularula ena mbulo obukonyi bwanje bularula kunyasaye go mwikulo mulonjiwe likulo ndeshana oularengezanga katokona sindolo tawe ochingula Timoni tityo kamina ngalobetsa kusaya kunyasaye kunyolanga msaada ahonyanga noba noli matinyo nona saya tawe Nyasaye au mangubuya nguba enjira okuhonya lakini lo sayanga obetsa nolangisia obukonyi bubwe obetsanga nobola Nyasaye shenyala sietawe ne yoandi sikangane yoandi rukiranga ne yobisiro bwanje ne yomulembe kwanje Nyasaye honya lo saya matinyu Nyasaye auliranga abolambu nangisie nasindala bamanya amahuwa mahongo akamukorerwe mbuloko bakulangisia ku Nyasaye kubetanga nikwenya kunyole ofimbuli akumanye esha kuhoero khona mana kwa mara kubola mbu obulai bobusaya oliyohuranga ni kwamba Nyasaye akwesinja msaada mahuwa amatinyu Zaburi ya 46 ibolanga buye Nyasaye no bukonyi obunyole hanga olwamahuwa kabakatinyire akamina ngambo olwakusaya kunyola obukonyi bubwe abola musabe mulaebwa khave mulanyola hongonde nenyu mulekulu lokwa kusaya lokwa kuli matinyu olwokutecha ni buli matinyu lokwa kuli ndeshida tia mapesa olokwa kuli ndeshalo shokurunda chiri ndamahuwa manji Nyasaye na kuesia obukosi abokusaya abetsanga na kwesi ubukosi abo kuhonya onyole msaada kubona handi likhona khabiri elichiroho era osaye mahuwa kano amahuwa nikatinyire nelikhwambu no saire noli mati Nyasaye akwezi njo omulembe okushira obumanyi omulembe okushira obumanyi kulindanga omwoyo kukwo handi kulindanga maparokoko loba no saya noli matinyo onyolanga mukata matinyo kana nikatsirira Nyasaye alahulanga omulembe mwoyo kwo nende kana maparokoko shobe yabeta shohola amahuwa mabibita omanyiro bulayimbu
Loli no mnyaka no mano mo mulembe onyalo khola uamuzi obiwa makana onyalo kuira onyalo khupa bandu onyalo kunyekana onyalo khola china mo mulembe lakini kata mahwa matinyu ni kalo lakini loli ndio mulembe kwa Nyasaye kulinda ngomweko handi kulinda maparoko mu Kristo Yesu nonyola loli mulembe ndio na hilola Nyasaye akupana bana ba Israeli Musa yaborwa babolerembu Nyasaye la bakupanira ohurula 14 Nyasaye la bakupanira nenyu mulaolera tititi omulembe kwa Nyasaye okushira omanyi okwabolanga mbapilipi khane okuchakolunyalwa 6 ohula 7 mulanyahana ndama kwa manjita abula makuwa kosi muhusaya nende okuinamira Nyasaye nende okusaba amenya kefe kamanyike kuye naye alahuesia omulembe okushira omanyi kulalinde miyo kefe nenda maparo kefe mu Kristo Yesu nechira kulanga Yesu lwa amarunda kalika kasukumanga eliaro lyabali mundabe kabebe eBible bolanga bu Yesu yalina akonere hasi khumuto fulani na ulukhanga amakhwa ke khola kamatinyu lakini aulukha ndio Nyasaye nyanga kata marunda keshalo kino khube no mulembe khube nendo khulukha shikira mukhulukha ndo mulembe Isaiah 13:15 ibola mukhulukha nendo mulembe mumweti mufutie fwetiri na mumwa khandi okhupandwa khwefwe onyole khandi khubola mbu nobule kusaya mahwa katinyire shikira shina omalenge Nyasaye aramwe kuko eshokhoero khola amalenga khwesi idea amala khwesi injira yo nyalo kulonda lano matinyu ko linako kama pesa kano matinyu ko linako ko pesa mahwa kala matinyu mukazi yo ya Nyasaye akulangira okutinyi bololanga masomo koko okutinyi bololanga mbana bobo Nyasaye la khubora no saya ala khumanyisia mbu okhoere shina khumanyambu okhoero lole wina okhoere obukula tuwa irena shikira shina no sayanga abolanga nawe onyalo banda maswala manji okorwe oli confused okorwe ehole shino nomba shino lakini no saya Nyasaye yekulanga Timoni Titio afimbulanga mahuwa akonya lokumanywa eshokhola mbuti liwa ya kabiri kwa borembu loba noberanga mahuwa matinyu kando khoere witsomyo mwana Shetani yenyanga loba kubira mahuwa matinyu kubulule nihulira nihulauma abandu nihwihula nihola mahuwa akatirira okhwesi kuteshere lakini Nyasaye na yekomba ngambu mahuwa kose akava kulimo nikhwenya mbu khubiremu haliria munjira indai nikhwenya khubiremu haliria mana khubiremu makhufa ule baadaye mpaka khubene ndo moyo okufumia Nyasaye ekira khufumia Nyasaye ni shina kata mahuwa matinyu abatesala liko bokuranga harano 17 ibolanga mbu mukupirenge Nyasaye orio mulimuosi mahuwa koze shikira ndweli yenyali Nyasaye yenyanga eliyenyala Nyasaye ni khumukhupira orio mahuwa koze akamina ngambu shikalimu khupanga orio chira mahuwa na malaika khupanga orio chira Nyasaye alinde liyenyali lai kuifwe khupanga orio chira khumanyire mbu Nyasaye mahuwa kano koze abaroma 8:28 ibolanga mahuwa kano koze Nyasaye atiyanga halala khulobu lai kuifwe echiranga khumukhupira orio kata matinyu nishina echiranga khumukhupira orio kata mahuwa katinyu nishina khumanyire mbu alinende shakholanga bora khuchenda ngo bulai naye khulinende hakika mbu mahuwa kosa matinyu khoero khumwitsomi ni khumusangara khulwashina alinende akapanganga olalla Joseph nali mbwina olalla Joseph nali mumboya ya Misri shwakhamanyire mbu Nyasaye atiyanga tawe ubulai bwa Joseph ni kwamba shiala la mikata shiala umabandu shiala umabsiani babota yali no mulembe na hadieto mya Nyasaye yasanga la mahwa ko chira yamanya mbu Nyasaye mahwa kembiranga mukanokozi alinendo mpango aya iranga mundu wa Nyasaye ndenyango manye mahwa ko biranga mwesaino mundu wa Nyasaye no chenda ngande Nyasaye abwene ndenyango manye katoptinyu bonyolanga ibo bose tiro mwitsomya shichira amanyire shaholanga olwa Ayubu yabira mahwa matinyu Nyasaye ali nali at work khane Nyasaye ali inyuma wa mahuwa kano shwa khamanyire ta olalla bana ba Ayubu bafwa olalla emyandu cheni chikora olalla obulwale bumutira wa khaparo mundu no manali nde Nyasaye toto lakini ndaya za Ayubu abolambu da kwa khaya mebindi byose bilaye khurula ku Nyasaye nikhulo khuya mebinde bino bukata nikaha yanzira dalatiro kumusubira bwe manyire umununuli waje ali mwoyo yafumia Nyasaye yamwitsomya mahuwa ya biranga mu Paulo ndesila batirwe
barerwe mumboe yo mukari kabisa sibalalamikata omundu wa Nyasaye olalalamikata olabererata olabululata olalauma mama uota olalauma bosi uota olalauma olekhala nendo kuberera nendo kutunoko mota chingula la hulo moyo kuko kuitomia Nyasaye kata Mateyu Paulo ndesila bamala babola toto kusaire toto kulimbutinyo lakini biyo chefe chikoira chisangale bamala bachako kuimba tinyimbo indakanebo langa akari mushiro basaya nebembera Nyasaye tinyimbo bafumia Nyasaye shikira bamanyambo mukufumia Nyasaye yetanga niekhala mahuwa kefwe yetanga niekhala hapa naye tomi bungua Zaburi ya 22 hataribo langa Nyasaye yekhalanga kufumbishe sho buruchi afu mibungwa Paulo ndesila loba fumia Nyasaye Bible bolanga Nyasaye okubao kukomala kuiha emiyango chejela chamala chikuha khulwashina shibabululata betomya Nyasaye khulwashina shibalala mikatao bala umanyasaye babola Nyasaye khutirwe khole kasi yo ta umundu wa Nyasaye Nehemia 8 umibolanga mbu amani obusanga ali bomwami nityo tingufuti efwe tingufuti to kama mukristo tirulana mukuitomya Nyasaye Abafilipi khane ibolanga sangale mwami khande babora sangale nityo tingufuti ityo noli mbutinyu sangala mwami noli mbutinyu impatsi nyimbo tefuma ku Nyasaye noli mbutinyu chingulelira le Nyasaye khulwashina khulwa ye zango kwikhala mutifuma tyabana be yengwa lya khataru elya Kenya hangokhole noba noli mbutinyu ni okwana giving omanyire amahuwa ni kala matinyu hasa sana mahuwa kama pesa noli ndo mtinyu kwa mahuwa kama pesa ni paroli ulo kuranga lehu itiranga nelihuwa mbu shehoere inie sadakata shehoere inie fungu la 10 shichira amahuwa na matinyu Bible ibolanga mbu mama wa Zerepta mbaruki kuranga 17 Bible ibolanga mbu Ochako yalo mnane manali huwa lyomwamini limuitire Eliya burula otie ezerefata Elia Sidoni omenyeyo lola enda chiro muhasi undi omulehwa owebweneyo ahulisi inje kona arula nati ezerefta ne olwa yali niore ashiribwa shelitala yanyola yo muhasi omulehwa nare nyanga tihui namulanyizia arichama undera mati amatiti kusande inywe olwaya lina tsitsanga ukenda yamulanga nasunga mbuchama undera honende eshokhuli eshititi muhono naye arishinga lo mwami Nyasaye olwa ali mwoyo shindi honende shindu eshitesheta abula obusie obututu munyungu obwera butwa efusi no rufura orututu muchupa nelola erenya oruhui orubiri mbu engalushe embikasirie omwana nende isie mwene bukulie bana kufwe mama uno omusheruno yalo mulehwa yali nande omwana eshimiyo shalishiro flash yali ni kuitata ebindu kiuchumi byali byanyakhana ne mama uno omusheruno yali nasikale omwena bola yali kwanza nomulehwa mahwa kalama tinyu sana kwa mama uno lya khabiri yali nende obusie butititi bwali busikale ne mwena abolambu yali namanyire nafwe hali yali idinyo mundu wa Nyasaye yali namanyire mbu ni khulya busikale buno khulafwa obuchesi bwa hambolere bwakambolere mbu omundu ubolanga nderama khandi ahachake mwe shokhule shititi nosoma imbahaino emanyiro chimanyire Elija yambira tundera mati nambora khandi undere khondo mukate mama nasinya nabola mundu wa Nyasaye tawe shikanyale khata khusikale ndo busie butititi boko nyanga khulie nikufwa bakhafuire lakini Elijah nambora mbu iyo injira iliyo technology eya Nyasaye ametanga ebindu olwa kuba kuline ndo bunyakhani wa mahwa kama pesa omundu wa Nyasaye olwa mahwa kabakatinyire hasa sana kumahwa kama pesa chole ya mashetani khubora bola inya ta shikira niyo injira eito khurusia mbutinyu bolimo mama uno umusheruna ala umukwese Elijah mukate ala umukazi kwanza yambora Elijah yambora mukasi amana umbesi kwanza endie nolo yakhola aryo mama uno yabukula obusubiri umusheruna yabukula obusubiri nabukula na Elijah nambora lano tyocheke obi hango busiene na mafura
Bible bolanga bwameteha nenda mafura kameteha mpaka luifula ya kwa mundu wa Nyasaye likuwa le Nyasaye chiririo meta lora mu chesi buwo mweneta technology ya mahwa ka Nyasaye shikaliko ubujuzi bwo mwana wo mundu ta Luka hasasaba mahumi katarunde munane ibolanga hanenje nenyumula ebwa wa ebikole byabarume 20 mahumi katarunde harano ibolanga no wihabi uwananga kuyomba unyolanga maparoka kawaida numbesi yeshindu enyalompara mbunesi unyolere khane mu technology ya Nyasaye uwananga uja ni unyolanga shira shianungwa shimete hanga lakini shesi yenyolanga ndala natawe shimete hata shiskalanga shirio omundu wa Nyasaye amakuwa nikatinyire kaki uchumi olaleho kuini afungu liola 10 tawe shichira shikalakasa shichira showaneta so labona Nyasaye la understand shichira mahwa ke physical mara mahwa current kalo bobuhala bwa tirasi katambuhala bwa tirasi karanka ne shilingi 500 ziri fungu la 10 Rusia ana olabolambu mahwa na matinyu lano ne hole ndeta mubutinyu ibo mumwohoere oane shichira mubutinyu bwenebo ohoere onyole musada okurula kunyasaye ohoere onyole mahwa akanya luhuhonya obulali buchumi bwa Kenya ta uchumi bwa Kenya bunyalo kubabulo bi etskasi tiuma so urashidi jostawe lakini no hana obetanga no londera amalako kanyasaye ne Nyasaye likuwa lile nelienziayo litianga America litianga Australia litianga mu Africa litianga miaka chalicha 19 litianga katesaino ndio nyalo kwisika huo bindu sipiraga lakini likuwa le Nyasaye neliobwa teri akamina ngambo neho la kanyasaye nyange saino katanika ba uchumi bwa bia ne nyola tikabita mama mzerepta ya nyola amakuwa katika nyire lakini nabo niye amohola ko mundu wa Nyasaye nabo awundi la batinyanga sona bandu bakhala umelija sana babore ngo akatukukula ndena eshokulasha mama mule kwa shibasikali khane Nyasaye shiyali naye nganga mahitaji ke Elija ta yali naye nganga mahitaji kama mama uno yali kubutinyu ne yali mu arusie kachiranyole Paula bola bundundi mbakorizo bakhabiri nabo makuwa ka Makedonia abakorizo bakhabiri munani noto onyalo kuranga ibolanga mu manyiro bukosi abali kuba Makedonia baraba manani bali mbutinyu lakini basaya Paulo libamulama babola Paulo tafadhali bukula esadaka ino shichira bamanyambu la kole Nyasaye litiyanga lirio bukatambu manani khohoere kuinie khokuindale umundu wa Nyasaye amapesa shiketanga kulokusaya mtuata emali shitanga kulokusaya ta ndamanye bidubiri evire range mali yokuranga no khole kazi nende bidi lya khabiri no khwana ebidubiri bino bichiranga onyole musada ko khoero kunyola mba Filipi khane chako nyalo 13 Paula aboraba Makedonia kanisa ya Filipi ne yali ndalakutia Makedonia abolambu olwanda nyahana olwanda limbutinyu bwinjili amaoli kanisa lyahonya isipokuwa inywe makuwa ko wana nendo kuwebwa shikaribu siende nyanga ta abulambu esie buinganga inyole kwa account yenywe na basaira nabo labu nyalwa 19 Nyasaye wanje my God shall supply Nyasaye wanje alaba ese byose bamwenya okubirira mu Kristo mubwinda buli mu Kristo Yesu muluyali akamina ngambu nikahaba amasayo ko kunyola bindu ko kunyola umsaada kwa Nyasaye kahabao karulana ndeli kwambu okholere sina mutimore ya Nyasaye mundu wa Nyasaye ebise libyo byakubula nikuba ndebise wa halola shinga lwa bandu abeyi nyambu maskini kulwali kwambo kwana amahwa katinyire olaleho kuini afungu la 10 amahwa nikatinyire olaleho kutirira okuparticipate projects iri mukanisa mwenyo ta tirira shichira iyo ninjira eito kurusia mbu maskini iyo niyo injira eito kurusia mukubulirwa iyo niyo injira eito kuchira ebindu bitule mubulambubu shichira niyo injira ya Nyasaye arao omundu anyole omundu wa Nyasaye abe nanyola okhonywa mama mzerepta ebindu byeshi indabu yeshi yacho ya mobuseta shichira ya hana aba Makedonia Nyasaye yamala nabe tsura nabarucha mbu maskini kulwashina bahusika milimo cha Nyasaye mundu wa Nyasaye kata mahwani katinyire tiriro kwa na fungu la 10 kata noli de school fees tiriro kwesi ya Nyasaye oluyali bindu bibyo shichira shina ndio olahulanga Nyasaye okuhupandra
kwaborelwa bere mukoloba fungu la 10 likiranga omusuku akiywe bunyasaye akondesheranga omusuku no ini fungu la 10 honya lo hulambu nole ho kuini fungu la 10 shikira mahwa na matinyu basi obetanga nola hulo musukumbu anyolo buyango bulambugo mundu wa nyasaye amahwa nikatinyire olaleho kuini ata amahwa nikatinyire olabolambu lando si eu mashinga lea anataka nyasaye amanyire ni kubutinyu tawe mbutinyu bwenebu tiriro kwana ne nyasaye alalolo mweko kuo ne ahonya lihuwa lyakane volanga mahuaka shingalo onyalo survive shingalo nyalo okunyolo obunyali manobire muhali ndinyu euranga kubore na masayo lyakabiri kwabore no kwesa nyasaye fuma lyakatano olachwea okuwana tawe olachwea okuwana fungu la 10 ndi sadaka tyo cyo okuwana sirilo okuwana cyayo ninjira hasa sana ya nyasaye kushughulikira mahuwa kemyandu nenda mapesa lihuwa lyakane eliohoero hole uloba noli mbutinyu obutinyu bwa aina yosi ni kwamba ola lahula amahuwa kopara ngana kama ana akalonda na ndobu subiri bubwa tawe munjira indembo olangambu ole ya mashetani okuchira okanakani ohola mahuwa mabibi hulowirusia muhali ndinyo limona chira nembo lendo nishina nilihuambu oloba noli mbutinyu obutinyu bwose umekasi obutinyu bwa maluale obutinyu bwefisi obutinyu bwohumirwa obutinyu bwa aina yosi shetani amale arera tingira zilangwa shortcut yenyanga arera amahuwa kandi akachira ohola mahuwa mabibi hulwambo oli obutinyu mundu wa nyasaye chohero holoriota shikira nyasaye chanyalo kupandra nola ropande bugwe tawe atua ya shetani ya kumanyije loranga nuwa hanyaha no luona au duwaba obulwale bwa nyasya omwerwa uo au hali ya kiuchumi ne mbi onyolaga shetani nare red shortcut tingira tyo nyimbi kiti cyo kubona ne cyo hola hori walwaro luono tyo leho mfumu Mombasa walwaro luono tya olole omusirishi weshimali wanyahane nishina shonyakananga mukano onyakana wa qualify warula mu university no shonyolange kazi tawo oromwizi kwa wamanya gwila sino bi lakini shetani arero mundu mbulambo arero mundu omsato musyamu akubora munkabo wenye kasi ehole 1 2 3 nawe hekwe kasi akubora o compromise values titio chikira wenyangonyole omundu wa nyasaye anda komanyire anda values titio etio manyire ntiabwene katanika abano okutamaka emyaka 2 mana nyasaye na hwesi ekasi afadhale ndio okuyomba okutia tingira tyo mbimbi kiti mana neto kunyasi baadaye Bible bolangambu tikhabitya nyasaye the blessing of God tikhabitya nyasaye tirera tiinda singia neshitirerango obutunwi tawe shitirerango bulutawe. The blessing of God does not bring sorrow. Shitirerango nyasaye ahuere shihuere tabu tawe. Mundu wa nyasaye oleyama shortcuts, oleyama tingirati ya magendo, oleyama okuchako khole biashara bila manyire, oleyama okuchako khabe bindu byo bwifi kulwambu wenyanga okase kumahuwa kama pesa, oleyama okubira okhola ebindu bya ufisadi no khola tinjiyate ya hongo kachire onyole shindu fulani ta shikira ebiza munjira ifwana iryo shibimenyanga ta ebiza munjira ifwana iryo bikirango obo omurumwa w'abantu bakhonyera okunyole bintu ebiza munjira yo bata shibimenyanga tawe amahuwa nikatinyire tiriro kusubira nyasaye amahuwa nikatinyire tiriro kunaira kunyasaye nikaba wasubira nyasaye myaka 3 kino nyasaye na kuikurenjera oleyama kubo muifita oleyama kuinjira mu group ya gangsters ta oleyama okuinjira mbikundi byabantu abeberanga abantu munjira yesimu abeberanga abantu babanyakata oleyama okutia mutioteliti abahana bayinija tsingwese Kenya batali balole ta oleyama ta totema nyire wenyo rungereni totema nyire olimamo mulekwa waleherwa abana lakini oleyama kutia mutinjira timbibi ta chikira mahuwa katinyire oleyama tingira tyo bulyangata oleyama tingira tikira orere shifirwa muro kubulambu bota nyasaye na khonye
ifuire Nyasaye araembo okuinjira muhali hiyo lo langa shortcut tiza lo langa musukunare abantu bakwira iyo nyaka najina mapesa kalerwanyi abantu bakola atendile banyola abantu bakola atendile banyola umuntu wa Nyasaye oleya mukujira mutego ikota sikirabu tikhabitya Nyasaye sitireranga ubutunu ita lakini tikhabitya ikintu kifanenga tirugram tingira cha shortcut tireranga ita Olo Abraham yali yabirwa na nyoro mwana ulangwa Isaka shortcut yeta ilangwa Ishmael lakini umuntu wa Nyasaye omanyire Ishmael yarere ta kulwashina si yali ngira Nyasaye ta oleama o compromise values titio kulwambu amahuwa katingreta katankabo tishungwa katankaba no futue katankaba bakubira ngola chenda torio lakini shonyole shinta afadhali Nyasaye amanyire anakupandra no chenda anga habwene muye no chenda anga mulumirifu naye anakupandra Shadrach Meshach na Abednego bali kubutinyi muruji ubore ngo abantu bose benamire shwana naye amanyire nabo bamanyire mbu indakano ibo langa mchokhoero kwinamire shindu shindi tawo pamana babola afadhali kata kusambwe babora ne kuketneza mbu omwami omuruji omenye inzi yayo Nyasaye efanya lokhurula muhalini nekata nala khununula ta sikhuinamira ta we are not compromising our values ati khulwambu khonyanga khunyole favor nomba kibali nawe ta mundu wa Nyasaye oleya mata emanyira precious roho emanyira sukumungo mbuga mama emanyira sukumungo ndabantu bakubiranga tema kuinjira ino lakini omanyire ni injira embi aba mbuga bantu abasiyandi bakubiranga itsakutseko kyako kusemsala cha mihadarati bantu bakubiranga tema kushino lakini omanyire ne shindu shibi oleya mata chikira Nyasaye huo anyala okukasiria eshawe nyaka nekataka nala kola ariota bado ashiri Nyasaye oleya mata noli mbutinyu oleyama okhola amahuwa akali keshfwabwe Daniel yabola katankava no tupwa mutsitundu tya mulina lye simba afadhali ndupwe lakini mbende Nyasaye mundu wa Nyasaye afadhali ebindu bini bwe munzu otupwe bulafu lakini obende Nyasaye osingire ndo obusubiri bubwo okuyomba omundu la musata huo nomba mundu la muhaye huo amenyeta afadhali otamake afadhali omenye munzu ya 200 okuyomba kuti omenya mbungalo ya 7 million iyo manyire mbu yitsire mutsingira tyo kwata nomba amahuwa amabibi kalimu akalondona nende yokunyole bidini namkhoni katinyire mundu wa Nyasaye anda ubulamba buli kwa Nyasaye anda ku values ya Nyasaye yakhulesya oleyama okhola mahuwa mabi khulwambu ikombanga orure muhali olimuta iko kashetani yenyanga khuesie shortcut ne baadaye no mokushudia huta shidala no habora shina abantu kahaba wanyore inzu lakini wanyore munjira yobukora no bira abantu shina kahaba wanyore kasi lakini wanyola shira waheya nendo muhongo no khorori uno bore ndiye nabantu mundu wa Nyasaye oleyamata Nyasaye la khupanda kata makhoni katinyire tsirira okusingira kumusubiri bubu tsirira okusingira kumakhwa ko manyire ne kobulamba Nyasaye na khupanda papa mulira Yesu Kristo usanga na nyanga hii ori mno kutinyisia bumakhwa kosa matinyi obetsanga nefu yalala esairo mundu wa Nyasaye yes akuloranga na khubulira balo abandi esaino bali matemo amakhwa katinya nebachakira khulatsingira nitsifungulwa shetani atema ngofungula tsingira tsibibi etya ababiranga nendo banyala khuyikhonya mwamesaya obaisi tsoni obaisi omwoyo kusimbira mubusubiri bwatoto bubaleyama okurundwa yinde yita kishira Nyasaye ola bakhupandira mwame Esaya unjira kari muhali omwero wa unabiranga mu kachiradi alenjira matemo akachira arure kunjira iyo tawe mulira Yesu Kristo mwame Esaya ro obwani alabambula mbu omundu wa Nyasaye mbukata amakhwani katinyire karena alamanya mu injira yo kurula mbutingwa amakhwa kama pesa nende kemyandu ni injira yo kuwana umwami obaepusha nende kuimani obaepusha nende kuparamba ukulamu no butinyu bukata kheshino waha na indiana umwami umwoyo kwa esi mama mzerepta kachira na neshali naskale nasho sho mwisho olakhulire mundu Yesu ukhulanga nakhulola kachire anyole msaada kwa khoera anyole shichira nendo likuwa lilo litiyango mwene oborembu likuwana abantu bala khuesya umwami okhonye kachire mukhwana khwekwe khulolo mukhono kondi kutia shichali khwale ndyabwene khupandira abantu bo obakosie
inyanga ino ibeidai huko mkosi kaba hole situo shefesha Western Nyota otiro shesho murembe nende kata uwozere si muhali ama kwa kosi kaba viranga mkulebse vya blano murembe ko kushiromanye kulinde miyo chabwe nende matala kawe nende kosi akaba holanga shioli nyasaye mwamo rio mno chia nyange ni ndai katisha lo shefesha kenyo murembe kulimu otiriro kosi biongozi bewe mukola maamuza kalamalai huiwikilino nende kosi kalimbeliwewe obenyasaye ulira Yesu Kristo mwamo. Amen. Basi mundu wa nyasaye fulamire khabi mno amerakanye ni Steven Khati namba ya simu ibranga ku screen ko o tirito wasiliana nefu no sangaliza no kura kanyasaye holanga halala nefu do kushirikiana nawe obene nyanga ndai mama bakosi. Amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange, karibu moyo kwange, karibu